رئیس سلاو جارێکی دن ji we re temaşevanên bernameya Xemla Welat rojek ji rojên biharê weke hercar dîsa li dîwanxaneyekê xweş bi mêvanekî gelek hêja mêvanekî wek helbest el pêşberî we me di domahîka vî meha Remezanê da dîsa di vî bernameya şîrîn û xweş da. Bêguman hûn me tenê dimînin lê em tenê nînin. Dev dorê me piçikek şîrîn heye ku navê duman e diçe tê qolaçan dike hevkarê me heke kar bin wî biqefilîn têxin hundirê kamerayê lê nemimkûn e. Îja di bername Xemla Welat de îro kê hem got mêvanek wisa ku weke helbest e. Weke wêje ji xwe wêjekar e. Heman demî de ew helbestvan e, mamoste ye, wergêr e, xwediyê weşanxaneya lîseyê ku weşanxaneya ji weşanxaneyên Kurdî ya herî kalîtetir ji wana yek e. Ew îro mêvanê bernama min e bi xêr û silamet hatiye mamosteyê min Lal Laleş. Navxêrê de bin. Çawayê tu ez benî? Baş silamet înşallah. Spas dikim. Îja min got mêvanê min Lal Laleş e ez benî. Ez bawerim temaşevanên me jî gelek navê te merak dikin. Çima Lal, çima Laleş. Ev nav û paşnav wateya wan navê te rasteqîn resenin yan weke müstehar tu bikartînî. Bêguman navê minî müstehar e. Yani mexlas e. Zimanê me wê çaxê qedexe bû. Ew bişaftin, asimilasyon di radeyeke herî bilind debû. Tadeyek zêde li zimanê me dikir. Em giş lal bibû. Wê gavê me got em ê lalbûna xwe ji bo ku em lalbûna xwe ji holê rakin mixwest ez ji wê dira dest pê bikim. Weke nasnameyekî te Lal. Bêguman. Laleş lê? Laleş jî dema ku ew peyva Laleş weke paşnav ji navê xwe re, ji lalbûna xwe re xwest ku li paş navê xwe deynim. Min got gelo me çi wenda kir ji bilî ziman. Bêguman me çanda ezdayetiyê wenda kir. Ew jî mixwest ez wê hinekî dîsê bîr bînim û ji bîra min neçe û heger ku ez karibim navê xwe bi kar û bar û berhemên xwe berbelav bikim bi wî navê her ku însan bi lêv bikin ew çand da ezdayetiyê jî bê bîra mirovan. Bêtir ji hêla çandî de ez nêzîkî meselê dibim. Bêguman yani Laleş bûye berdevkê Lal. Wisat karim bêjin di nav û paşnavê te di nastema te da. Tu jî bûyî berdevkê gelê xwe û te gelek ana weşanxaneyekî te heye ku mezîntirin weşanxaneya Kurdî kar û barê pir û pir hêja hûn dikin. Lîsa min navekî pir xweş e. Meriv karel zarokê xwe ki heke ku îro di vî dema handa di wextê bernameya Xemla Welat da ku keçek xwe bibe navê hûn dikarin dayînin Lîs. Em ê jî berhemên ku me çap kirine em ê her dis ji dayîkbûna wê roja ji dayîkbûna wê de em ê diyarî wê bikin. Mamoste Kirama xwe bigînin te bes e. Mamoste Lal tiştekî ku bira temaşevanê me tam tê bigîjin. Heke ku îro vê dema hanê di wexta bername de yan jî îro. Ku zarokek wê keçik bê dünyayê temendirêj be berî her tiştî heke ku hûn navê wî lîst dayînin mamoste bê bira xwe bigînin me em navê wî fermî bibînin qeydê da heta dawî emrê xwe ji weşanxaneya we çi berhem derket em ê bidin. hûn ê diyarî wî Em ê diyar bikin. her bijî. Ava ji xwe weşanxaneyekî weke behrê ye. Heta niha çend pirtûk çend cure pirtûk çap kirin? Pênsil û pêncî Maşallah. me çap kirine. Roman û helbest û ceribîn û her tişt ne wisa? Yani ji cureyên gelekî cihêreng. Mamoste destpêka weşangeriya Kurdî li Bakur 1918 yani hema domahîka piştî şerê herba cîhanê yê yekemîn di wan demsala da. Îro em din hêrin tabî ew zor û zehmetiya li ser zimanê Kurdî ji xwe hûn dizanin we behs kir kurtekî. Ewil car li Amedê Ekrem Cemîl Paşa û weşanxaneyekî yani em bêjin matbaayekî ciyê ku lê pirtûk tên çapkirin vekir ji wî rojê heta roja îro li gelek merheleyê nexweş de jî derbas bû îro em din hêr nêzîkî çil hev weşanxaneyên Kurdî hene. Piçûk mezin ferq nake hûn her yek jî di qada xwe de tiştê pir hêja dikin. Sekna xelkê Kurd li hember xwendina Kurdî û roman û helbestê çawa û çawa dibînin hûn dikarin debara xwe bikin. Kêşeyê we çi ez benî? Yani bêguman
تو برسه بده جی چای کشتر آتیش چات چوا به چایم برا ما ناوجی نیبه yani Nivzela نیوزلند باشه ما مستل لال لالش بله. کرم kezbeni بگومان گل جی زمانه خو حز دکه به آوایی که دلسوزی نزیکی زمانه خود به بله لی شرط و مرجن جبو زمانک ویجهک یا جی برهمداریا نویسکاران به بردوامی کاره به جهه کو او زمان بله ezbeni لی تی اخافتن بربلاب ببه بله و ezbeni خوندوان زیده ببه کاره به پیجدتر هره بریا هر دشتی دوه هن شرط و مرجن پیگ ورن بله هنه چنه او او یا سرکه د باوری آمده پرورده یا به زمان دایی که اگر که تو به زمان دایی که پرورده نبینه بگومان او راجع خوینران به قرص و اما بیجیم به امکان تایبت بله ezbeni او به برخودانا شخصی حیات جهه کی کار اما بیجیم پیش و بکوه دوی کو بریا هر تشتی به هوایی که سیستماتیک بریک و پیک انسان بی زمانی پرورده بینن لی جیکو همه بیجن انسان لقادا گشتی انسان به زمانی عمل بکن چه اکونومی چه جیانا روزانه چه کاروبارن هنری چو کار ده برابر مخابن ایرول ne باکور rüyası da مخابن ایرول باکور او است تونهی یا lal laleş çarpır Türkiye mamosel ceminin lal laleş hususiyete ki vi avhay helbestvan le مرن نکارج بوی تنه بیچ هلبستوانه یعنی هناندنا وی همه هلبستی وی حضریه هلبستی جهلبستوانه دن گله کی جدا بگومند وی دما کرت هم نکارن سر گشتی بسکنن لی از دخوازم جوان هر چار پرتوکی وی خوش داوی از بحثاوی جیبکم لالش نورا İstanbul bir hiçtir جوشانن ayrıntı Portukalya David desem de bir Türkiye Portukalya gele hecaya xwendiniye o یکم جاره ما مستند پرتوکه کی ترکی جنویسیه مویجی نشانی ودا از بنی چهار حرف خزنل بر دسته منن از دخوازم جوانا هون برای ترکی بس کنه از برکو هون بهتر کردی هون هلبسته کی کرم بکنج بومه بحث ازداتی تکر ازداتی از و گاویج بربجنا ری بخوینم سرچاویم از برنامه تماشا دکم بله. بس ساعتات خوش Sağ ol. کیفامش برنامه درتی Sağ ol. گاوا که تو درفت دبینه تو بیسانا ستران اجد دگوتن Ama bu از sefer به هلبسته بخوینم لب شرطه که تو جمر ستران کدیجی والله mal az beni vakti mebdavi bu خاطری و فهمت خواهی دا ما مستند به ویدنگی خودی بخونی از میوانه دادم خواندن گوتی از هلبسته بخوینم تو ستران کبیجی باشه که کنم کامی چی کریف و کفرا شرابی باشه Hem elbette damak göz dokuynum beter hem navlekirna mini kumiçin çima ev navle Vallahi kokte leşme. birame hem jî ew çandu kultura bavu kalen men ya Ya ezzati. ezdiya te birame şu ev elbest mij bovan nivîsandî Kerem kez beni kirivu küfra şarabe ji ber küfrê şerabe vedixwin bi nikilê hebrê kirasgewr hûn ji rêya heyatê ji sûretên dergehê pirmifteh hez bikin bixemilînin daristan û şevan bi çirayên şat bireqisin ava bikin qesran bi berên qebrîstanan berwarî rojê bibin a ku li odeya wehiltê ku zarokan dev avê tawiz êrîşkaran Ghêzika filihan geran di dora laleşê hûn hemû tawizparêz bi kerba Kerbelaya salê şivê rakin li tirbêlka kirîvatiyê li rima rojhilat di rojên giran de koş bikin zerîfexaneyên çiyayên şengalê
صندوقا مرحمت وکن شهد راکن زمردین آریا ایر مناره به سر سری مده خرابو کراس گور جبیر ناکن به تنه عفو دکن براین روجلات کراس گور به دق و دلقی خودکن کراس گور به کفنه کوکن لبر کیرا ودکن کراس گور به آوه دکن آکو آگری دلی تفکا روجلات ده تفینه کراس گور به چرخه دکن آکو اشقا دلی تاوس ده حلینه دیر به سر سری مده خرابو کراس گور جبیر ناکن تنه عفو دکن براین روجاوا اویدار نامینن لبر دریه کونه مفتیا هری بحبره زمان شیر چکدار وی ساعت تخواه شر بنی هر بجیز بنی هر بنی مخوشش کرد ساعت تخوش سال چندی دا دست پل بسفانی کرد مامسته مد زانید تحویل آمد تشتکی وهای دون که هر هل بستوانه کی چیروکاوی به اوینداریه کی دست پیده که یا تجویسه او حتی کرد برسه بدی وقتی مگله کی بداوی باور بکه اجا اگر گستی اجی اویندار بوم لیز اوینداری ولاتی خوب بوم میجی به اوینداری دست یعنی او تزام راسته تزام هر راسته. نه اوینداریه کی بشری یا تا یا اویه بله. یا ولاتی خواه یا ولاتیم بوم دیجا کاستران خواه کرم که از بنی از بنی بازار به هم کری بود تی استرام بگوتم بنی هلبس بخونده شاکر چی بیجم شاکر شاکر جان مسعود چه سترام بیجم برای همکاری مالی بکن ما مسته امی تفدا بیجن بله کرم که تا چای خوشی چی جواته که خوش از بینی چای خوشی خوش برخوش کرد چا تمامی خوش ما مسته ساعت خوش ایجا دوی ستانه کی بیجم که چی بیجم گوری بازارم دویت بیش ایجا آجدار آجدار ناسکی yani ciye ki göz hiç ne zanım ne beji kana bez aji آجدار ناسنا کی az nas dikim li got nas pısmame mine پسمامی تنه مردینی hamu kurt pısmame verem اجازه جواب ستانه کی بیجم مسته برای تماشاوان من نبینن بنا که هایی که از بینی یعنی اجباک به عینک mago be mestrana beji ne klamat be gahi ستران devaş Hozan Serhat zani kerem ki kat beji aji heyle çuka seridari debe tu zani ya Kato dest pep kez ne ki ancak az khobidim tangalata heyle Varım Şeyh bu sefer da gotun hatani mego heyle çuka seridar Mamse dengi metirina ki Kato beji alim ki باور بك قلت والله يا باشا. ما وظيفه بيكاني Heyle çuka seredare, heyle çuka seredare, te xwedaye vi quntare, te xwedaye vi quntare. Dibêje? ساعات خوش Çi digeri ve bihare. Vallahi ma واسه دنگی موقاس. خواهی خوش بمون بس ساعات خوش نه. ساعات خوش هر بیش والله که ساعت نخوش که چه هر ساعت بیشی. خوش کام چیکر کو ساعت خوش به ما مستل لالا لش بله از بنی از من واجد صرف دکنی گواگز خطابی انسانی مبکم هر دایم بس کیف خوش از انا گل خو بالسعود و بالشانس تبینم کو بتره برنامه چید کم زانی لما خابنده ما برنامه ما گل نورمال وجه من خوش تسانه yani ama de حیران تو مردینی وش نخوش به تشتی کی دنه لی خصوصیت کی مردینی هر زود گو هر یعنی قیامت رابع او دم مورال وان نخوش به حوالی من پرهجانه مردین ولات من از بیجم تو مجاره کی تشکی تایبت از نبیجم از پرج مردینی her حظ tişine bejer اه والله هر تشنای گوت نه هر تشنای گوت. نه بخواد نه گوت درسات هم از این چیه دوی حیات دست بینی باور بك ترسامني هر مزنگ زمانه خوانده بکن و ترسی کی دیجیش داره وكيدنا جي تشكي جيب ترسم تن پوشمانی لا لاله شنه دوی حیات ده حتی ویتامینی باور بك
poşmaniye mütünene. Eğer çi xosti muhosiyet çi bijim, az çi binvisinim. Tiştê ku pê bawer kirine hema bêje hemû kirine. Lê xwestekek minî ya ku ez dixwazim pêk were ya herê jê hez dikim. Wêjeya cîhanê bibe milkê evînê, bibe milkê zimanê Kurdî. Di 10 deqê jiyana te ya Dawîda dixwate înşallah temenekê dirêj bidete. Heke ku mecal ji bo te bê dayîn te wî 10 deqê Dawîda bixwazî çi bikî, bixwazî kê bibînî? Ez eger ku ew şansê wê şansê bide me, Ezraîl şans nade tu kesî. Ew Ede Ezraîl welew kî ji bo formata bername. Belê. Ez ê bixwazim hema li serê çiyayê Araratê agirî dîwana Ehmedê Xanî ji beşek ji dîwana Ehmedê Xanî beşek ji Memûzînê bixwînim. Li wir bixwînî. Belê. Biharê ya havîn ez benî sarê were te Wer bike bihar havîn fer nakim wî 10 deqa kînga ji min bi Gerçi qismet. mejal dide te ehrast. Te bixwazî kê bibînî? Te bixwazî kê bibînî di wî 10 deqê Dawîda? Di wî 10 deqî de ez ê bixwazim kê bînim. Ne te got her tişt nayê gotin ey nebêjim wê. Baş. Di 10 deqê Dawîda lal laleş nabêje ku ez dixwazim kê bibînim. Ji min re fikrek çêbû lê ez jî nabêjim. Ez benî deftera çavşînok ji bo bîranîna roja îro Belê. ji we ricayekî me heye peyvekî wisa binivîsin ku di nav wî nivîsa we da bira ew bibe destpêka helbestekî yan jî çîrokekî. Ez ê biceribînim. Belê. Baş e? Baş e. Spasiya te dikim. Em spas dikim. Wextê me bi giştî 18 deqe ez benî kaçim. Ama bernameyek gelekî Kürt û Kurmancî çêbû. Xweş bû? Saet Bi xweş. dilê te bû. Bêguman. Ji bo min pir cihê kêfxweşiye. Li hewşa meheba de ez benî bi helbestvan, weşanger, avakarê wêjeka Amedê û mamosteyê dîrokê Lal Laler şira qasî ku deqa û çirka têra me kir, me axaftinekî Kurd kir. Hûn her çi dixwazin bi dilê we be, bi xatirê we bimînin xêr û xweşî de. Ferma ez benî, binivîsin.